ia jaula ia ai se vaenga it's a win-win moa le ataua situation wa makua yo fa fekai la u faile fa unga le ka fi pokalame io le nga ele ngata la ina ua le ako ki vai ma fa wa mai la e fai ya fa nga kuila e pailunga le atu ma tu ai fa nga he ko inga fa nga iskanga e fa o lo ata ua ma fa ti nga i lau kele langa o ia inga ele nga ka nga wa ai awangi ko fa ki nga i ka nga ka lau kele a mesero malo le uma wale unga le matou mata upu le yato ya le update mai wala nga le mangoli out mai le au fai kala ma le mai fo miss news se ya si de alo ole tu langa le na le ua ta oto mai ai la ua fatanga le fionga le tomita minister ole sa tawa vina le fa moi ma to nei na reserve lan o nei sa ta oto mai ai fa yela na fa unga ma to mai le fa peo o fa le ngai na ma to mata upo le ai fa wa ai ona sa ili le so pe na te tatalaina le vanoa e uio le ai tarosanga yal matu pito a mesio leo ma ave uma ia ma fu anga le tawai ona tatalaina le la fai malanga mo Australia ia e tu sole la tarosanga i tulanga osiaki fa fo mai ia ma se io ona o lo la fa sino manga tulanga ole o nanga pe taila li ta ona le la wa mo ma wale tulanga le fa unga wata oto mai o la wata lia i la lo ia inga nei o mua ia e ia ise le ni la wa fa tunuina ina ia te tau ona tutongi mua e atu le tolu surua fetala e te tau ona tutongi mua ia ona fa to am failea ona malanga isetu lua o la wata fia ia le proklame mangai o tau fia le proklame sa auto e fa manino atu lava ele tatu so upu sai i tailo fiso famsinonga e nati toi awili lia sa o mai ya le winga pe o le vaenga fo ilele na o le fa sana tala no ai tulanga o matum tau o le tali na au mai ua tapu ona toi fa au wina le proklame se ia mai ale matou case male vaenga le si vaenga lona tolu e te tau ona toi fo ia tu Samoa i le solusu mo fa January tau na toi fo ia tu Samoa le solusu mo fa January o le si vaenga no utau a fa longo atu i le tau oto mai ngai le tatu so upu mai Samoa e fa pe mai o se tasio vaenga na fa vai ai peina nama na ia ai ele fionga te mai tai fa masino le atua le matu ua yo le vanoa le yo ona e pei falling mai o lae ta oto ile official fa masino ngo fanua maswafa se fa masino nga ale ainga o le fionga ya tole fo o lae fa au wai lana itu e fo i mai ya yang wan o lala peina mai se fa maunia nga fa pena o lai ai le tu le fa au tu pusa o le la ko plan e o mai January pe ana fa be le tu puna mea e o to fo i mai January le la to wa fa sinongo fa no maswa fa e pengi swa fa mtu na pena so pe la ta sila le na elemene la pe wa talia ai ya o le a vatu la le ya inga le fa tanga te lua malanga ai o si tia lunga ai inga matu unga ia e afia ila malele tu fa yo por kalame se ia mai ia le matu case ia ole o to tongala na mo sirfia le tatu watu ia now a efisi mai pe to te efisi mai ia be forsunga ya de tawa ole aso ulangonga wa ka kaunga efisi ngia o ko ngule o ule kangi e kaula efisi ngia la so what do you think Asiata and you feeling ele taimile nei to be honest le ataua mal fa fonga mai le turu me se fa fonga mai le fa misino me tu langa uma I'm fine I'm absolutely fine ele se vaenga a mea o te
moni an fa maoni tala le la fa tua o la tarsanga foi le ma la fa o lo ma au ia te to o tato fans o por kalame mai a lo fa ia te o ma tato cases sai linga o nemia ia a wana fa o fu le tau to fina ngalo le fa unga wa yai le fo o fa o lo ma au mo tarsanga tu e ma tu mai o to I have no evil feelings against le ngali le ele o yaingi o fuanga fa ki apolo fa ka umasui pa wa lo nganga mana onga ia se io mai e provide mai ia fa maunga o la tala ia u fa le ngai lo tamali anga ma se o ainga pa wanga a kua pa ka kua marka of mai si mam e tatia tu ia yainga ali tu la fono ia jaula ia a ia se vaenga it's a win-win moa le ataua situation wa makua yo fa fekai la u faile fa unga le ka fi pokalame io le nga ele ngata la ina ua le ako ki vai ma fa wa mai la e fai ya fa nga kuila e pailunga le atau ma tu ai fa nga de ko inga fa nga iskanga e fa olo atau ma fa ti nga i lau kele langa o ia inga ele nga ka nga wa ai awangi ko fa ki nga i ka nga ka lau kele me sir malo ia le anga la ko fa ia so lo winga la le o te fa ia tuai le eu te le o awana i se langa le se lo to le fa pe a me o le I'm okay I'm absolutely okay ai o tuala nei o patatua mana tua mai fo e soli lo la ia inga ia le atau e ona o to si desfia o si dia kula le mawalunga o kula fongo mai inga o le a o ia ai o foi nei ngalo Samoa ele mafainga nga e ro kulo e sola mai ngofo foi ai Australia le nga ona o ia tangata sa mai fa malosi ona o mo mianga o tu la fono ma le fa ma mianga o solid tu la fono ma tu la e kusa pele i faia sei un or mako case ai a e solia loa o conditions o peo wa e solia le tu la fono ya onga fai lola io ni so tu langa fa pena so fa Samoa fa tai ene te talo fa tai foi mori la fa maloma fa tai tele le fionga le famsino fa tai tele lo fionga tu te famsino per no faiet o tele manatu e se vai nga ambe foi tau le pua malafo le nga o nei foi taimi male so male tulanga o lo ia ile savalinga ia wale lopo fe asulu ia tangata wale lo foi po fe a fai kio ia tangata tulanga o lo ia ia o saulea tele roatu le ia tau tu sa yo matu mata upu se lo psenge ma ko le fo le vai mo ma le face mo le o le foganga le o lau kangi lea ngā len kawhia that's a win o kawhia wale whanko o ngongo kia la ua il kula fongo ma ngongo foi Samoa o le face 2 lea o lau kangi lea la ua ki awa roka ngā kosu wafi e whai kawhi whaasar po kalama ia koe koe o mai ia kia ula ia sofa o ngai le anga iluma mo lau kangi ia I'm a calling for case there it's a criminal charge defamation it is ia kia ula ia la foi ei le sisila famsingo como if it come to the worst em fainga fasime foi le ko o langa ole o sikula fongo it's a criminal charge ele o se o vo ile ele se me foi ele once ngai le fa single menga e fengo fenga va ko por ko nga ko skaba foi le o pau e que ora ia magia le lenga o e se me aga o kawa le fonga le la wala la ngonga le kinga ma le anga la melenga fai o me kawa nga kia ia salamo ma ia la lo le anga la melenga fai ma o ko fai le na tonu lava a foi le pe no fai atu o le nganga le na fa ftai atu to le to te mala malama le se o lo taro to le tuloa ele ai maso o nganga fa at fie tau I masui le anga a ka ko ata to fa sanga lo matatu matua I fuli e faile le famsingo e kusolanga fai unga ngai ia ona folinga mai la ia o na e fie tau I masui aia kia
lai o i lunga o ai ainga au tilo foi na le fa le lima vai aso le malanga e a tatou fua fa ma fau e kaun koe fo ia kula solusu mar fa Januari ia se tatou tilo ma tatou mataitu e upu ngana fo ie fa Britannia tamaiti for my pay first complain after I mean wa already wa bese lima super sengi me fo le fa kupu wika walanga lo ngari le kelo la sidi mra pokala e mo ile ka falanga a ka fafi e kusola we fa nganga ia kula epa mrisivanga le i mela manga kula epa mrisivanga e kala ngoma e kusa fa ngalo ngali e fa o ia ko fe sidi fo ngai e o mai kongi manga la fikara ka fa mai so e ka ola ia le ese pokala ola fa ki e fo la le mele wa le longe va me po fe o ye wa paulo lo ngali e pe ka fa so go fi pin ka mo ke fa ya ko fa mo fa ya ke lo nga isi po kalama po fe me ba ngai la ya lo so fo ya shwe di wa ka singa ka fa so lo ka wo so mo ke ya ole update le na